Ko su bili komunisti u Srbiji? U eliti njihov broj je zaista bio zanemarljiv. S izuzetkom nekoliko bogataških sinova, takozvanih poznatih beogradskih salonskih komunista, među kojima su Koča Popović, Marko Ristić i neki sputnici poput Aleksandra Vuča i drugih bili najistaknutiji primeri. Uglavnom su to bili studenti iz pasivnih krajeva, iz Crne Gore, kao što je to recimo bio Milovan Đilas ili Petar Stambolić. U običnom narodu komunizma nije bilo. Govorimo o Srbiji. Komunizam jeste bio privlačan za ogroman broj bezemljaša, bivših kmetova, srpskih u Bosni i Hercegovini, za seosku sirotinju u Crnoj Gori, za Srbe iz pasivnih krajeva u Hrvatskoj, ono što nazivamo s razlogom Krajinom u bivšoj vojnoj krajini. Njima je taj zov egalitarizma koji je dolazio iz Rusije i koji je imao taj ruski preliv, mogu izgledati privlačeno. U Srbiji, naprotiv, taj odziv je bio veoma mali. I zbog toga je Srbija u stvari na kraju i tako surovo kažnjena. Srbija je po uspostavljanju komunističke vlasti 1944. godine u stvari bila stavljena pod starateljstvo komunističke partije. I ako neko danas misli da se može na Srbiju primeniti ona maksima da dobije u ratu, a gubi u miru, upravo je Drugi svetski rat ono što negira takav stav. Jer su Srbi izgubili Drugi svetski rat. Dobili su ga komunisti koji su svoj sistem i svoj režim upravo zasnivali na negaciji svega onoga što su pežorativno nazivali velikosrpstvo. Na dan moje slave Svetog Stevana Dečanskog, 24. novembra, mobilisan sam sa prvom grupom u 23. srpsku udarnu diviziju i nas 300, to su uglavnom bili đaci, beogradski, smo krenuli vozom za Gornji Milanovac. Tu nas je neki potpukovnik šta je bio, pita, a nosili smo mnogi onda đačke kape, kaže, ko su dva đaci, nek dignu ruke, valjda preko polovine digle ruke, a kaže, vi ćete dobro da nagarite. Nama taj izraz nije bio poznat, ali posle smo vidjeli šta se to dešava. Zatim su nas podelili po dvojica u svaku desetinu. Mislim, ja sam dosta sa jednim Dalmatincem koji je od Đujića došao, bio Srbin, tu je bio u Konaticama, znali smo se. Oni su bili veštiji vojnici i bolji od nas, učestvovali su u borbama. Ja sam s njim bio u desetini, on je nosio puškomitraljezi, neki ruski ruk, tim puškomitraljezom, ovako ko šale, ja sam mu bio pomoćnik. I naravno, kako je to izgledalo? Znate, mi smo Kobajagi osvojili Čačak, šta je bilo? Nemci kako su išli, kako su ostavljali neko mesto, napuštali, onda su ovi partizani to osvajali. Znate, nije to bilo nekih borbi i nekih... Mada, noć pre toga s nama je zajedno putovao neki, da li je potporučnik, bio u uniformi jugoslovenske vojske, ovako lep mladić. I stvarno kad čujem prvu noć da je on poginuo, znate, ja sam zaista se uplašio, kad je on poginuo, oficir, šta će nama da se desi? A niko drugi nije poginuo. Tokom noći između 4. i 5. decembra 1944. godine jedinice 3. i 6. brigade 2. proletarske divizije Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije vodile su borbe za ulazak u Čačak.
Čačani su oslobođenje dočekali sa podeljenim osjećanjima, jer su se mešali radost zbog konačnog odlaska fašističkog okupatora i strah od ponašanja oslobodilaca, kojima se čačanski kraj žestoko zamerio snažnom podrškom jugoslovenskoj vojsci u otadžbini tokom Drugog svjetskog rata. I održan je jedan zbor u Čačku na kome je prisustvovao Miloš Minić, koji je izjavio: mi smo sada došli na vlast i nikada otići nećemo. Polazeći od takve konstrukcije i shvatanja vlasti, novi vladaoci u gradu izvršili su popriličan broj streljanja, ubistava, proganjanja, zatvaranja. Mnogo mi je smetalo ona floskula komunjare, koja se zalepi svakome ko nije sa onim ko je upućuje. Zašto ovo rekao? Ja sam celo vreme rata radio. Ja sam pokrenut otišao kao đak učiteljske škole. Kako mi nisu dali u školu, normalno uputili su me da ratujem. Drugog ja izbora nisam imao. Međutim, da su svi četnici, oni koji su mobilisani, oni koji su upisani u četnike, htjeli da me ubije, ja nikad ne preživeo. Zašto ovo govorim? Vidite, i vi sada, i mi koji govorimo o tome, moramo da razdvojimo zločin od onoga što nije zločin. Nije zločin pripadnost. Zločin je delo, akcija. Ja moram da kažem da mi imamo predsjednika ravnogorskih odbora koji su imali jednu vrlo odgovornu funkciju za vreme rata, koje treba odlikovati jer su sačuvali svoja sela. To nije bilo klanja, nije bilo ubijanja. Imamo obrnuto od njih da su zatrli svoja sela. Jesu cifre stravična stvar, ovo što pričate, ali, vidite, mi smo 1941. imali jedan od najbrojnijih odreda. Ja rekao i malo prije zbog čega je neka predistorija koja je to bila. Od tog broja oko 3000 ljudi povuklo se u drugu proletarsku samo 198, sve je ostalo ovdje. Sve je položilo oružje. I jednostavno, u prvo vreme čak jedna grupa, ja ne znam kome su oni pripadali, čak ni Ravna Gora nikad nije tada držala to pod svojom komandom, ona je napravila pustoš u ovom kraju. Dolaskom u Čačak partizan, odnosno narodno-slovačke vojske u ovaj grad, formirane su odmah razne institucije radi organizovanja života u samom gradu. Između ostalih oformljen je jedan vojni sud. Taj vojni sud je osnovan na bazi fočanskih propisa. Sud se nalazio u zgradi sadašnje pošte. Prethodno u toj zgradi bila je smeštena feldkomandatura. Oslobođenjem grada u te prostorije je ušao taj vojni sud. Odmah u tom sudu suđeni su saradnici okupatora i razni počinioci zločina tokom 4-godišnje narodno-slobodačkog rata. Tu po jednoj procjeni, po jednim podacima s kojima ja ovako raspolažem, ukupno na ovom prostoru posle rata streljano je 168 ljudi na području Čačanskog kraja. Svi ti ljudi su izašli pred sud. Svi ti ljudi su položili račune o svojoj delatnosti u toku rata i za te zločine su normalno morali odgovarati. Moj brat imao je toliko godina, možda 18 godina, 17 i 18 uzeo. I onda on je zatvaran. Ja sam bila u zatvoru tad, kad je on zatvoren, jer ja o tome nisam znala da je on zatvoren. I kažu da je on skočio u klozet. Kako je mogo onda skoči u klozet? On je ubijen pa bačen u klozet. Kako da on može da uvuče se u onaj klozet?
Pitam vas da ga neko nije gurao. U zatvor postoji krug za šetanje. I u tom krugu u zatvoru postoji i WC. Nije WC ovaj sa običan čučavac. I taj čučavac, u tom čučavcu se valjda fekalije, čisto, pa je to veća rupa malo. I šetanje, i sad onaj stražari, čuvari tamo u onom krugu, kad se oni šetali, nikako onaj ne izlazi iz WC-a. On ode da vidi, njega nema nigde u WC-u. Pogleda, on na glavičke ušao u klozetsku jamu i udavi se. Da se udavi, izvrša mu ubistvo. Pa to je stvarno teška stvar. Svetislav Krupež. Zbog ničega, sumnjičeno to sve, misli da je on sarađivao sa šumskima, a pojma nema. To je obična osnovna škola bila, to je prosto seljačko dete. Ubijen za nigde ništa. Došao je tu sud, jer je on bio zatvorenik suda. Sud je onda radio sud, sud vodi istragu, sud radi sve. Onda je sud, predsjednik suda, sudije, ono sudsko veće, lekar, jedna, drugi, treći. Onda, ne znam ko tu još se učestvovao, izvadili su taj leš, vatrogasci su ga izvadili pa ga to očistili, izvršena obdukcija, saslušani svi zatvorenici koji su bili u krugu sa njim šetali oko toga, da bi danas mahao ovaj četnički pokret kako je i kako ga, kaže, ekserom. Sad nađu i ekser. Ma nije, on se udavio u klozetu, ja nisam mogao da zamislim da se čovjek udavi u klozetu. Niko smeo nije da priđe, majka pusta kako je ga odvela kući, ni mene da javi, ni zna gde sam ja, oterana za Užice, a njega da sakranjuje i da ga kupa takoga. Pomislite vi to. Naime, moj deda, Timotije Timotijević, je zatvoren 4. decembra 1944. godine ove nedelje sa dolaskom prvih jedinica na ove prostore. Automatski je uspostavljena nova vlast koja je svoje ideološke, pre svega, protivnike, znači ljude na koje se oni nisu mogli osloniti, koji bi mogli smetati u nekoj budućnosti, zatvarala. Hvala Bogu, on je ostao živ. Pustili su ga nakon mjesec i po dana, zapravo nešto manje, zato što je bio u Ravnogorskom odboru, znate. Znači, bio je u civilnoj strukturi Ravnogorskog pokreta, znači nije bio aktivan četnik, bio je Solunac, djelimično invalid, ali očigledno nekome nije bio po volji. Postoje mnoge porodične priče, predanja i tradicije koje se ne mogu provjeriti u dokumentima, ali otprilike je postojalo jedno naređenje da ne stigne živ u Čačak, kao što mnogi nisu stizali, znate. Pokušaj bekstva i čovjek nastrada. On je stigao u Čačak i preživio je sve što je to preživeo. Ja, nažalost, svoga dedu nisam zapamtio, ali moj otac mi je pričao da je osedeo. On se sed vratio iz zatvora. Osedeo je za noć. Znači, zbog velikog stresa koji je doživeo u zatvoru. Strah je bio u narodu da nije niko smeo da se javi da je živ i da priča o tome. Čak šta više, ja sam morala da zaboravim da sam bila u zatvoru. Ni da ko to zna. Tražili su da ja znam o četnicima i da ja njih podržavam i znam gde su. I pošto je muž bio četnik i ja sarađujem sa njima i eto to. I znam gde su i vrijeme da kažem gde su i znali ko za njih. I dali su mi samo jedan ćilim, onda nimalo ćebad, nimalo ništa, primili mi nisu. Na tom pola ćilimu legnem, s polovinom se pokrivala. Tako ti je to mojih tih crnih 7 nedelja prošlo. Kad je bilo noć, onda čagrljaju oni pusti ključevi, vodete na saslušanje, bijete, terate da pričaš ono što pojma nemaš. Nemaš pojma. Ja vi kažem, moj svekar nije dozvoljava, ako sam mogla nešto u tajnosti da znam, ali nisam smela ja da bi se ograničila neku politiku ili nešto. Međutim, tako te vodi tamo, istučete, vratite, pripisuje ti nešto što i nemaš pojma, bijete da kažeš ako ne znaš šta da kažeš, kad ne znaš šta da kažeš. Međutim, tako to se vuklo dugo, loša hrana bila, tako, raspletem se, imala sam veliku kosu pa kleknem, molim se Bogu, samo da vidim dete. Ljudi koji su zatvarani i ubijani u Čačku možda su bili i krivi. Međutim, nije bilo suda da dokaže tu njihovu krivicu, da se utvrdi zašto se to desilo. A opravdana je sumnja da je veliki broj ljudi koji su potpuno bili nevini izgubili život u
Vrbacima, pored Morave, u rovovima koje su Nemci kopali da bi se branili od sovjetske armije koja je bila na Ljubiću, u parku gradskom gdje je bila iskopana raka za nemačke vojnike koji su ginuli u svim tim borbama. Jednom rečju, desilo se nešto što Čačani nisu doživjeli kao oslobođenje. Ova je Morava usko išla, a ova je 67. prokopala ovo korito. I kad je dole udarila na obalu, počeli su glave, počeli su ljudske kosti da padaju u vodu. A to odmah je ovdje, razumiješ. Odavde su ti rovovi bili, pa je to zatrpano skroz, kad mi je onaj pokazao da 2500 on, pa prstom, nije kazao da je streljao, nego ovako, kaže, Panteliću, ja sam ko ovdje 2500, kaže, prstom pokazuje. Ovdje, kod onog dole drveta, kako je Morava opučala zemlju, onda su padale kosti i lobanje ljudske. Skroz buda je bilo to. Skroz je taj kanal bio od onog drveta dole i sve su to, kako je on rekao, za 2500, a priča se da je 4000 nešto streljano u 45. i u 44. 5. u Čačku. Da vam kažem, najmanje je ljudi streljano kraj Morave. Ja bih voleo kad bi neko uzeo, obezbedio financijska sredstva da to iskopaju. Radi se o tome što u ovom Čačku, ja sam malo pre napomenuo da je 48 dana bio front na području Bumbarevo brdo, Kablar. Bitka trajala 48 dana. Tu se ginulo. Po jednim podacima, negdje 2000 i nekih 600-700 Nemaca je poginulo na tom sektoru. Poginulo je naših negdje 400, daću vam tačne podatke ako ćete. Imam i nemačke podatke, to su na bazi nemačkih podataka, a imam podatke koje su naše jedinice iz koje su poginuli ljudi, koliko je poginulo naših ljudi, koliko je Rusa poginulo, koliko je Nemaca poginulo, ima to tačno. Tačno se zna koliko je to poginulo. Gro tih Nemaca koji su ginuli. Bio je ovaj Čačanski park pretvoren u groblje. To su čistili bilo je Italijana. Čistili su to i nosili u te već iskopane tranšeje. U tim tranšejama. To kad bi se kopalo, vidjelo bi se da je to na cik-cak sahranjeni ljudi. U tim tranšejama i to je zato. Ali je vrlo interesantno. Nemo mislite da se ne razlikuju leševi. Naši ljudi, ni četnici, ni partizani, nisu nosili ogrlicu, sa imenom i prezimenom. Međutim, Nemci, kao vojska, svaki vojnik ima elipsastu pločicu od aluminijuma na kojoj je upisano njegovo ime sa onim slovima, čekića. I to svaki vojnik nosi. Ja ne verujem da su ovi koji su vadili te leševe tu, iz tog parka, kad su čistili, da su skidali odela ili ne znam, pa da skidaju i te oglice. Nema razgovora, nego onako gurno sa tim. I to bi se našli i su uvek mogli da zna ko je leš Nemaca. Često puta i dokument nije istinit. Čim dokument može imati propagandni karakter, onda i to. Ali je zato dužnost onoga ko traga za dokumentom, ko traga za događajem, ko traga za ljudima, da nekom analogijom dolazi do nečega. Šta je to? Mi imamo nemačkih dokumenata koji kažu da je u Čačku 42. streljano 2000 ljudi, što nije tačno, ali je nemački komandant valjda dobio to naređenje, on je to napisao, ali to nije tačno. Ili imamo dokumenat da je Tito javio, to je prvi njegov javljanje u Kominterni, da su u Čačku negde avgusta mjeseca 1941. dignut magazin municije u Kazanici, kako je rekao, i da su od toga popucali svi prozori u Čačku. Jeste dignut, to nije bio veliki magazin, dignut je on. Ali je to bio zahtjev onoga vremena da tako nešto treba se napiše i to je napisano. I zato ovu opasku sam vam uputio, izmolio. Nikome apsolutno ne treba verovati.
A ovo je letak koji su komunisti objavljivali i rasturali po narodu po izvršenim streljanjima. Ovaj letak je objavljen na 25. decembra 1944. godine i na njemu je spisak od 18 streljanih ljudi koje je ratni vojni sud Čačanskog područja osudio za navodne zločine i izdaju svog naroda. Pa tu su prevashodno bili pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini generala Mihajlovića, pristalice Dimitrija Ljotića i pristalice Milana Nedića, prevashodno njihovi ideološki protivnici, ali pored tih ideoloških protivnika tu su streljani imućni građani, apotekari, penzionisani oficiri, solunski ratnici, profesori, jedna intelektualna elita ovog grada, i pored njih i imućni seljaci, kako su ih oni zvali, kulaci. Iz čega se može vidjeti da su se oni obračunavali sa svojim klasnim neprijateljima. Međutim, da bi bili razumeli zašto su to uradili partizani 64. godine, bilo bi lepo da se vratimo i da kažemo nešto sasvim malo o komunističkoj partiji i ustanku 1941. godine. Komunisti su sanjali o socijalnoj revoluciji još od Vukovarskog kongresa. Oni su, nasilje ugradili u svoj program, zbog čega su bili zabranjeni. I za tih 20 godina zabrane njihovog rada u Kraljevini Jugoslaviji, oni su izgradili jedan poseban tip revolucionara sa potpunom poslušnošću prema centrali u Moskvi, a kada su u pitanju srpski komunisti, tu je postojala još jedna komponenta, jako važna. Oni su morali da se bore protiv svoje nacije kao vladajuće u Kraljevini Jugoslavije, ugnjetačke. Znači, postoji jedan stereotip o velikosrpskom hegemonizmu, a Srbi su dužni, Srbi komunisti, da se protiv njega bore. Znači, uvek su imali taj pečat. Znači, morali su da se dokazuju. Dok to sa ostalim komunistima nije bio slučaj. Znači, Hrvati mogu biti istovremeno nacionalista. Šta više, to je i posticano. Znači, nacionalna i socijalna revolucija. Kod Srba je to bilo drugačije. Isti slučaj je bio sa Čačkom. Znači, ona struktura koja se tome opirala u komunističkoj partiji bila je likvidirana u stalinističkim čistkama, to je Sima Marković, o tome se puno zna, ali njegovi sledbenici bili su u Čačku. Ti njegovi sledbenici u Čačku su bili marginalizovani krajem 30. godine, došla je jedna nova struja koja je bila potpuno anacionalno određena prema interesima svoga naroda i dočekali su rat 1941. godine kao sasvim zgodnu priliku da preuzmu vlast. Dokaz takve tvrdnje je čestitka koju su čačanski komunisti poslali svim viđenim ljudima u gradu, znači predsjedniku opštine, načelniku Sreza, profesoru Buliću, profesoru veronauke u Čačanskoj gimnaziji. Oni su napisali srećan vam poslednji Božić u kapitalističkoj Jugoslaviji i poslali su jednu Staljinovu fotografiju mračnu sa tamnim i teškim crnim brkovima. Oni su očekivali socijalnu revoluciju. Pa mislim da nismo bili prestrogi, možda smo bili i blagi. Možda smo bili i blagi. Ja možda da sam bio na ovoj teritoriji, možda bi bio malo strožiji. Možda bi bio. Jer nisam imao priliku da budem ovdje na toj teritoriji u to vreme. I možda bi, kažem, ne znam, jer sam ja mnoge stvari doživeo, moja porodica mnogo stradala. Prema tome, možda bi bio drugačiji. Ja moram da vam kažem, govori se tu o jednom slučaju, jeste to malo drastičan slučaj, bio je Radoš Kaplarević, zvani Kaplar, verovatno ste čuli o tome. Da je taj bio došao, to je bio junak, heroj u toku rata. Heroj. Celu njegovu porodicu poklali u istom danu. I imao je tu priliku da onaj koji je vršio pokolj te njegove porodice zapadnu, uhvati ga on. Dođe, zarobio ga jednostavno. I tu je bio prekardašio, pa je došao u nemilost. Bilo je razmišljanja da će ga streljati, zato što je počinio na taj način obračunati se sa neprijateljem. Sad ja postavljam pitanje onom ko presuđuje i tako dalje. Ako bi on doživeo da u jednom danu nema porodice, mislim koliko bi, 6 mislim njih, za dan se pokolj izvede na obalu Morave i pokolju. Jedan od koji mu je stario, mu je deda, koji je bio bolestan, kolju ga u krevetu jer ne može da ode do Morave. To je bilo u Mršincima. Ima ovdje u ovom materijalu, možete da pogledate i da proverite da je to tako. I onda je zapao u nemilost da je došao i u zatvor. Pa su ga u vrhovima ove naše države u ono vrijeme
ipak malo shvatili, jer je drugčije posmatra čovjek koji nije doživeo takvu neku strahobu u svojoj kući. On se drugčije ponaša, lako je pričati. A onaj koji je to preživeo, pa gleda stalno poklane ljude, poklane svoje najdraže. Zamislite kad kolju oca 2 sina, kolju dedu i kolju unuke. Kako to izgleda? Kako to ljudi preživljavaju? I onda ljudi prekardaše. I onaj koji presuđuje posle to, za to, osuđuje, ali nije takvu traumu doživeo. I on zbog te traume dolazi u tu situaciju, ljudi su ga shvatili i nije zato izveden na sud, da kažemo da bude osuđen. Sad mi mladi koji smo preživjeli, jer ravnogorski pokret je preživeo veliki šok 12. septembra kada nam je rečeno iz Londona, kad je kralj Petar II pod pritiskom Churchilla rekao da se pridružimo Titu. Ali bez obzira na to bilo je jasno da se mora povlačiti iz Srbije i korpus iz Dražinja. To je bila dobra, velika snaga. Bez obzira koliko je to trajalo i vremena da se to naoruža i to sve, da se organizuje, jer to je krenulo iz pepela od 1941. poslije poraza, da se povuče u Bosnu. Moja grupa, tad ja sam bio u tom Jurao 501, Jugoslavijska ravnogorska omladina, mi smo, vojstvo se povuklo i pobeglo u inostranstvo i mislim da je to time spaslo glave. Jer znam da je oktobra već OZNA odmah tražila Lazu Jovanovića, koji je bio komandant našeg štaba kod kuće, tražila je Milorada Draškovića. Mi su znali ko je bio, gde i šta. Mene je spasla ta neka ilegala ili šta ja znam, tako da me nisu tad, mada je dolazio jedan kući i pitao gde sam i šta ja znam, pa i onda jedan stanar rekao, šta vi njega jurite, pa on je bio u Mauthausenu. Ja jesam bio za vreme rata i na Banjici i u Mauthausenu i to sve. Tako da me na taj način moj stanar opravdao pred tim koji je došao da me traži. Ali hoću da kažem, mi smo tada bili delimično, moja grupa i moji prijatelji i drugovi s kojima se evo sad pre neki dan sastao i tako, pa smo oživeli neke stare uspomene. Oni su bili ili delimično mobilisani, jer je bili smo mobilisani, odnosno ta naša generacija za Sremski front, ili su uspeli da se na neki način sklone u Beogradu i da to, ili su otišli u Bosnu. Oni koji su do kraja ostali lojalni generalu Mihajloviću, krenuli su zajedno sa svojom komandom u Bosnu. U odstupanju kroz Bosnu stalno su ulazili u naizmenične okršaje i sa ustašama i sa partizanskim jedinicama. Izmrcvareni borbama, loše naoružani i obučeni za oštru bosansku zimu, desetkovani su sačekali proleće 1945. 13. maja, opkoljeni od partizana na planini Zelengori, definitivno su razbijeni. Na Zelengori su četnici opkoljeni sa svih strana. Tu je poginuo i Dražin sin, tako, onaj Vojislav. Prema tim saznanjima, možda je bio 13. maj. Posljednji put je postrojena brigada Molovaca. To je bilo negde u nekoj uvali na Zelengori i bila je strašna magla. Prema svedočenju seljaka, moj otac je održao posljednji govor, gdje je rekao, otprilike mi smo poraženi, nažalost naš pokret više ne postoji, jedino što mogu da vam savjetujem to je da se u nekakvim trojkama, ako možete, prebacujete kako znate i umete preko Drine. Drina je tamo, van toga ne umem ništa da kažem. I sada je rekao jednu rečenicu koja je mene literarno strahovito uzbuđivala i uzbuđuje me do dan danas. Rekao je, ja svoju sudbinu znam. Poslije toga se sa 2
mladića koji su mu bili ordonansi, adjutanti, već kako je to u vojsci, za trenutak izdvojio da ako može da odredi gde se nalaze. Bila je strašna magla, ali tog momenta, i to biva u tim planinama, odjedanput nije bilo magle, granulo je sunce i ovi su bili dole zarobljeni i opkoljeni. Sa svih strana je nastala pucnjava, bežao je ko je kako znao, veći deo se nikada nije vratio. Ogroman je broj tih ljudi iz brigade mog oca koji su tu, jednostavno im se gubi svaki trag. Šta je bilo s mojim ocem? Ne zna se. Udba? Ne zna. Ozna? Ne zna. Posle sloma na Zelengori počeo je neki drugi život razbijene vojske. Njeni pripadnici lutali su kroz Bosnu pokušavajući da pobede glad, izbegnu oznaške potere i na taj način prežive. Neki su se vratili u Srbiju, a neki su uspjeli da se domognu zapadnih zemalja. Jedan od naših omladinaca, veoma sposoban, Vojna Andrić, koji je bio jedan od vođa te omladine Srpskog kulturnog kluba. On je bio nešto stariji od nas, bio je doktorant. To je za nas onda bilo, to je bio star čovjek. Mislim, jedno 8 godina je bio stariji od nas. Vojna Andrić je bio teško ranjen na Zelengori. On je bio član Dražinog nacionalnog komiteta i tako jedan od ideologa toga pokreta. Bio je ranjen tamo i uhvaćen i donet u Sarajevo, u zatvor. Ranjen na slami. Ovo vam pričam kao detalj i sliku, jer istorija se sastoji od tih malih slika koje vi sad pokušavate da sklopite zajedno. U zatvoru u Sarajevu Ozne otvaraju se vrata i ulazi jedan pukovnik Ozne, sa kojim je Vojna Andrić u oči rata, kad smo se protivili mi sporazumu Cvetković-Maček i pisali neke letke i tako dalje, Vojn je bio tad uhapšen od beogradske policije i u ratničkom domu je bio sa tim sada pukovnikom koji je onda bio član komunističke partije, protivio se celom režimu i tako. I kad je Voja bio pušten iz ratničkog doma onda, ovaj ga je molio da ode kod njegove majke i da kaže da je on tamo taj komunista, da je on u zatvoru i da možda mu pošlje paket i tako. I Voja naravno čim je izašao, otišao kod njegove majke i to joj saopštio, tako da je uspostavljena veza bila između njega i majke. A verovatno i partiju ono vreme ne znam. U svakom slučaju, taj isti pukovnik sada otvara vrata, gleda Vojna, pa kaže: moj Vojo, šta je to tebi trebalo? A Voja ga gleda onako ranjen sa slame, jer i on se zvao Voja, taj pukovnik. Kaže on njemu: moj Vojo, da je drugčija bila priča i sudbina, ti bi sad ležao ovde, a ja bi te to isto pitao. Zapadni saveznici podržavali su Tita, kralj je odbačen, Draža poražen u Bosni. Pohod pobedničkog komunističkog režima bio je na vrhuncu. Pripremajući se za predstojeće prve posleratne izbore, grupa mladih Srba je pokušala da obnovi omladinsku organizaciju Radikalne stranke i da tako ostvari saradnju sa organizacijama u kojima se okupljala nekomunistička omladina. Iako je formalno višepartijski sistem bio još važeći, takvi pokušaji su u samom začetku eliminisani progonima, hapšenjima i suđenjima. Svodilo se da smo formirali stranku za borbu protiv režima, protiv društvenog poretka, protiv postojećeg poretka. A da smo to koristili pozivajući se na naše pripadnosti strankama. Međutim, kao konkretno da smo nešto krenuli, radili, jeste i letak koji je pronađen i koji je sastavni deo spisa. Šta smo to ukazali? Pa jesu, bilo je napisano, sigurno sasvim jasno, da zahvaljujući saveznicima našim i tako dalje, oslobođeni smo, ali sad su došli ovi koji su isto napuni zatvor, to je stvar. I da
nam neće dozvoliti Englezi, Amerikanci da mi koji apsolutno smo nacionalno opredeljeni, koji smo bili na njihovim trendovima vaspitavani, da mi stradavamo, a ništa nismo uradili za vreme okupacije protiv ovoga države, odnosno protiv svoga naroda. Corpora delicti našeg grada je bilo naše istupanje kroz mene, kroz istragu, naše istupanje na sudu, gdje smo kazali jeste, mi smo apsolutno protivnici komunističkog režima. Presuda je bila, vidi se da je to bilo dirigirano na suđenju, presuda je bila izrečena. Ja sam dobio 4 godine, Laza koji je glavni organizator tih letaka, 4 i Zagorka Simović, jedna izuzetno pametna devojka, isto iz unutrašnje svi diplomirani maturant, ona je dobila isto nas dvoje, troje smo dobili 4 godine, Puša i ovi ostali dobili tamo po godinu i pol godinu, ova dvoje, majka bila oslobođena jer majka je izvedena samo na suđenje. Preostali članovi omladinske organizacije Jurao 501, većinom gimnazijalci i brucoši, koja je za vreme okupacije delovala na teritoriji Beograda, vraćaju svojoj organizaciji ime NRSO, Nacionalno revolucionarna srpska omladina, koje su imali kao ogranak Srpskog kulturnog kluba. U Beogradu mi je sačekao veoma aktivna organizacija pod nazivom Nacionalno revolucionarna srpska omladina NRSO, to su bili svi naši iz 501 na čelu sa Dimitrijem Đorđevićem. Tu je uključen bio naš drug komandos Mihajlo Stanković, koji se od marta krio u Beogradu, došao je preko Bosne, kod mojih roditelja je često bio dok ja nisam bio tu. Mihajlo Stanković, brat mu je poginuo u Bosni, otac mu je poginuo u Bosni i on se vratio ovde poslat sa Sašom Mihajlovićem i sa tom grupom komandosa ušao u Beograd i naravno odmah potražio stare drugare. I meni je došao moj stari prijatelj i to i kaže, slušaj, došao je tu i to. I onda sam se ja sastajao sa njima. Sastati se s komandosom u ono vreme je bilo malo kao igra se vatrom. I tu smo se sastali sa njim i onda smo tako planirali šta. On je bio, naravno, što kaže, desperados. On je bio za to da se ide, da se, ne znam, doneo radio stanicu i to. A ja sam smatrao da je vreme, stari način naš za vreme okupacije, da je to vreme prošlo, jer je potpuno drugčiji sad environment, što vi rekli, okruženje naše, da treba da krenemo, ako možemo, sa nekom legalizovanom akcijom, da budemo kao neka vrsta opozicije. Prelazak sa višepartijskog na jednopartijski sistem bio je ozvaničen uz formalno prihvatanje demokratske procedure. Posleratni višepartijski parlament sastojao se od većnika drugog zasedanja Avnoja i onih koje je nova vlast smatrala za nekompromitovane, izabrane na poslednjim izborima 1938. godine. Od 250 poslanika nekompromitovanih po komunističkim kriterijumima bilo je svega 16. Stav opozicije u formalno višepartijskom parlamentu, od vođe demokrata Milana Grola do Titu odanog republikanca Jaše Prodanovića, inače oštrih kritičara svakog nacionalizma, bio je izrazito kritičan prema nacionalnoj politici komunista. Takav stav, iako glasan, gubio se u komunističkoj većini. Prvi posleratni izbori 11. novembra 1945. godine održani su u atmosferi jednogodišnjih progona i pritisaka na birače u uslovima kada je Komunistička partija Jugoslavije već potpuno kontrolisala sve sektore javnog života. Vladu, čiji je bio potpredsednik, napustio je Milan Grol, vođa predratnih demokrata, koji je naivno verovao da je moguće obnoviti demokratiju u društvu u kome vladaju komunisti. Kraljeva lista bila je obeležena ćoravom kutijom. Kuglice koje su padale na njeno dno davale su jasan zvuk za razliku od nečujne kutije Narodnog fronta. Mnogi od onih koji su svoju kuglicu spustili u kutiju Kraljeve liste nestajali su, odvedeni u zatvore ili na streljanje već sledećeg dana. Bila je to poruka svima drugima da glasanje za Kraljevinu predstavlja opasnost po život glasača. Izborna pobjeda komunista listom Narodnog fronta sa oko 91% glasova naspram 9% glasova protiv bila je, zbog svega toga, sve
samo nedemokratska. I ja sam onda bio uhapšen 29. novembra 1945. godine na dan proglasa Republike. Znam da su pucali topovi, ali došao mi onaj u 3:30 ujutru. To je interesantno, sve te policije, Gestapo me hvatio, ga hapsio u 3:30 ujutru i Ozna isto tako. Poslije mi je jedan od njih iz tih oznaša, kad sam mu rekao da su me hapsio u 3:30, a on mi kaže, a znaš zašto ste hapsili? Zato što, kaže, ja sam rekao, u staroj Jugoslaviji su hapsili preko dana. Jeste, kaže, zato što smo, kaže, nismo htjeli da te narod rastrgne, kaže, kad te vidi da smo te uhapsili, da si zločinac i to. Demagogije priča. U svakom slučaju, našao sam se ponovo u Jugovićevoj ulici u vozi za Jugoslaviju. I verujte, ja sam prošao kroz Banjicu, prošao sam bio kroz Mauthausen, prošao sam kroz te razne nemačke zatvore, u Beču, pa Mariboru, 24 zatvora sam bio promijenio. Kad sam ušao ponovo u onu ćeliju, dobro poznatu atmosferu, tu par porcije na prozorima, vešnek i to, spavali smo na dušema, ono što kažu kao drveno, i na patosu. I to je kad sam legao na patos te noći, kažem, zar opet? Kroz zatvor Glavnjaču u to vreme prošlo je nekoliko omladinskih grupa. Na Badnji dan 1945. godine uhapšena je grupa majora Vasića pod nazivom Komanda Beograda. Vasić je osuđen na smrt i streljan, a ostali su izvedeni pred vojni sud. Prema optužnici, grupa mladih iz Obrenovca je pripremala atentat na Aleksandra Rankovića. Vođa grupe Poštić osuđen je na smrt, ostali na robiju. U Glavnjači se nalazila i grupa beogradskih milicionera optuženih da se spremaju da dezertiraju i veći deo vojnih begunaca. Bilo je raznog, tu bilo je ljudi bez veze, mislim, bilo je tu ljudi koji su, jedan je bio tamo, ne znam, kafedžija, pa nešto pričao u kafani, pa ga uapsili, pa tako. Drugi je bio neki, koji je bio poručnik u Jugoslovenskoj vojsci u Kairu, pa je onda bačen bio ovamo u Jugoslaviju, pa su ga uhvatili kao britanskog špijuna i to sve, pa je on bio tu kao, on taj izvršio samoubistvo, skočio kroz prozor. Bio sam onda nisam video, ali Milan Nedić je bio odmah sa druge strane, to onaj hodnik kao slovo T u zatvoru u Jugovićevoj ulici. Mi smo bili u ćeliji 24, mislim, sa ove strane, a Nedića su doveli onu drugu. On je prošao kroz Glavnjaču, u kojoj su sedjeli tamo i namesnici. Gledao sam namesnika kako ukrade drva preko zime, ispod kožuha da unesu u sobu, ako može da se zagreje. Ali Nedića su tad doveli tamo, mi ga nismo vidjeli. Naravno, i to je bilo vrlo strogo tada, nisu nas puštali čak ni u hodnik. Ali jednog od našega su izveli u hodnik da riba patos.